Yo. What's up, everybody, man? I'm back again with another beautiful story. My beautiful name is Kavoma. Wowe wakoze subscribe, urakoze cyane. Wakoze. Thank you so much. Wowe utarayikora, yani gusa. Girlfriend, please. Wadukore subscribe, please. Masegonda tane ukora subscribe, please. Niba utarayikora. 5, 4, 3, 2, 1, go. Thank you so much. Thank you. Murakoze cyane. Aha. Story y'uyu munsi mfite. Umva, muramenya gutwara indege mwabyanga mwabyemera, ndabigisha none uyu munsi gutwara indege. Mukuremo amakaye yanyu uyu munsi mwandike. None nyuma y'iyi story wogenda ugatwara indege ntacu bitwaye. Yeah man, uyu munsi nshaka kubabwira story yabaye mu 1986 ku itariki 20 z'ukwa 10. Hehe, mu Burusiya abantu bamwe bagerageje kwica abantu, kugerageza gukinisha amahisha y'abantu just mu ndege, kubera ko gusa bafite experience yo gutwara indege bigira bahatari cyane. Indege y'uyu munsi turi gukoresha yitwa gute harya? Aeroflot Nord TU ni TU 134A. Ayo ni amazina y'indege mwumva ko bimeze nuko. So indege yari kuva muri Yekaterinburg iri kuja muri Grozny nuko. Ariko abapilote uyu munsi dufite abapilote hari captain ni wawundi ushinzwe indege witwara, hakaba first officer ni assistant wiwe, hakaba na flight engineer yicara inyuma y'aba bagabo babiri. Abari captain hano ibumoso, iburyo hari first officer, ntuza flight engineer abayicaye. Ikirere uwo munsi ntabwo cyari kimeze neza ku itariki 20 z'ukwa 10, ntabwo cyari kimeze neza pe. Ariko mu gihe bagiye kuzamuka muri traffic control iriya hejuru, narakababwiye traffic control kareba traffic yo mu kirere, niba nta ndege ziri kuja muri iyo direction iyo ndege yindi igiye guhagurukamo, niba nta yindi, niba ikirere kimeze neza. Ariko air traffic control babwiye iyi ndege yacu ya Nord ko igomba guhaguruka yigendere muri Grozny, aho igiye mu Burusiya. Bo hose ni mu Burusiya, Yekaterinburg no muri Grozny nuko. Noneho kapiteni wacu afashe ijambo umunsi umwe nyine ico gihe bari batwaye indege nyine bageze muri ya cruising altitude. Ni hahandi indege iba imeze gutya mu kirere, itameze gutya cyangwa kiri kuzamuka cyangwa kiri kumanuka. Ubundi indege igira ibiciro bitatu izigenderamo. Cya ciciro cyo guhaguruka haba cruising altitude ni feet 336. Cyagi indege bimeze gutya, cyagi bashize muri autopilot. Noneho igihe indege iri kwitwara, noneho kapiteni aravuga ngo hasigaye nk'isaha imwe kugira ngo balandinge. Noneho kapiteni arababwira ngo yemwe, mwari muzi ko nshobora kulandinga indege harebye imbere yanje, imiryango yose mwayifunze, amadirisha yose mwayifunze, kagenda nkamanyishira kuri runway neza gutya, kahita hasi. Abwira iyo wasinzega nizo stories zudutera muri kanya. Yibagiwe ko hari abantu 304 harimo na crew members babandi bose hamwe, hari 304 n'abapilote bose bari 304 bose ari gutangiye gukinisha amahisha yabo. Noneho ngo landing indege atabanje kureba, noneho asetting ibyuma byo kugira ngo landing indege yiwe. Agera man bro, urukinisha amahisha y'abantu 304 dufite muri indege kugira ngo twese duto reka nyabona, reka kwigira umuntu watari. Turabizi ufite experience mu gutwara indege, ariko nuko. Noneho jama kubera iki kirere kitari kimeze neza, hari aha niho physique sasa itangiriye. Noneho indege kugira ngo ilanding hari approach zibiri. Number 1 hari NDB ni non-directional beacon. Non-directional beacon ni iki? Ni igihe hari akantu kameze nk'akabikoni, ndagumira kukabona ku ifoto, kaba kari kuntuza, kaba kari mu kibuga indani.
iyo beacon iganira ivugana n'indege iri hejuru ikamwereka gusa direction agomba kujamo. Niba indege yagiye off nka degree 20, iyo beacon izigenda ikandika ubwayo ikohereza message mu ndege kabwira yewe iyo ndege iri off n'amadegre 20, yigarure neza yinjire neza indani. Nuko system ya kabiri yitwa instrumental landing system. Instrumental landing system uragenda gusa ni machine zibyikorera. Imashini iragenda nubwo indege wowe itiriye iragenda iyo system izo machine ziragenda zikamazizana neza zikagushira kuri runway neza kugira ngo uze kulandinga neza. Ariko uyu munsi w'itariki 20 z'ukwa 10 ntago hari hemerewe gukora instrumental landing system, hari hemerewe gukoresha ya beacon ya indi kwereka ko indege yawe yagiye off uyigarure. Noneho air traffic control bo muri Grozny hahandi bari bagiye kulandinga barababwiye ngo mukoreshe NDB na directional, sibyo? Noneho kugira ngo muze kulandinga indege yanyu neza, kubera ko ya system yindi ya mbere dusanzwe dukoresha twese ntabwo iri muri function kubera ko ikirere kitameze neza, ibyuma ntabwo byamenya aho umuntu sasa yagomba kulandinga indege yiwe. Nuko byagenze. Noneho ngo arangize arababwiye ngo wa mutipe gutangiye kwiyemera, arababwiye ngo mufunga amadirisha yose ya cockpit ni kakumba bazabicaramo bari gutwara indege, mufunga amadirisha mbereke noneho ukuntu bajya balandinga indege umuntu atabonye. Arafunze. Ikosa rya mbere ntari kureba imbere yaho ari kuja, ko murabyumva. Ikosa rya kabiri afunza amadirisha, kandi muri aviation ntabwo byemewe gufunga amadirisha muri airborne, ntabwo byemewe. Noneho ngo arangize tipe afunza amadirisha atangiye gusa kuyikontorora gutya yonyine, ntari gukoresha ya beacon. Ya beacon igira akantu ya beacon igira akantu kajya kavugana, ya beacon zivugana n'indege. Indege igira akantu kitwa automatic direction finder. Noneho yagakoresha ngo communicate na ya beacon iri mu kibuga cy'indege. Wapi agiye gusa wenyine agize gutya, uzi gitangaza yakoze yibagiwe kumanura landing gears. Ni iki? Twebwe nk'abanyafrika tubyita ngo n'amapine y'indege, muri aviation babyita landing gears. Hari nose gear nizigiye aya mapine y'imbere, kagapine kamwe k'imbere tukite kamwe naho abari kagapine k'imbere kitwa nose gear, n'aya mapine yandi abari hano. Tipe yibagiwe kuzicana, yibagiwe kurekura ya landing gears, aribagiwe. Warangize indege iragiye, tipe noneho aje kwitera hejuru, noneho ngo arebe niba indege ishize neza muri ari kwipfu. Yibagirwa ko yafunze amadirisha, noneho ngo baje gufungura amadirisha, asanga indege yahitaye. Noneho runway kubera ko ibimeze gutya, asanga ahubwo yarenze runway, hasigaye nka metero nkazingaya kugira ngo runway ayirangize. Noneho bamabagwa iri yepfo, waje gufungura tipe ngo waje kwitsa gutya, nta landing gears yamanuye, nta umuvuduko uracyari mwinshi, kubera ko iyo ugiye kulandinga indege hari umuvuduko ugomba kugenwa. Naho asanga aracyari muri wa muvuduko wandi wo mu kirere, aragiye tipe ngo bafungura amadirisha, asanga yarenze runway, hasigaye kandi gato gusogira ngo bamabagwa iri yepfo, ngo bafungura amadirisha ngo bafungura amadirisha gutya. Yafashe feri, noneho hari emergency break, afata emergency break, arafata kubera ko indege yari iri muri speed yo hejuru, iragenda yamigwa mu manga. Abantu bose 304 harimo captain ubwiwe, harimo first officer, assistant flight engineer n'abandi bantu baba passenger n'abari abantu basohoka mu ndege, bose barapfuye. Mukinisha ubuzima bw'abantu ngo nuko gusa gufite experience. No bro, ibyo bintu wapi rwose. Lesson y'uyu munsi ni uyikura, nubwo aka story kare kagufi nyine karako gutambuka gusa, basuhuza gusa gato nindangiza twigendera mu zindi gahunda. Ariko se niba uzi ikintu, ni ngombwa ukoresha ubuzima bw'umuntu kugira ngo werekane ko ukizi.
ushobora kuba nakuyemo lesson yanjye imwe gusa, ariko nawe ushobora kuba wakuyemo izindi. Twandikira hano muri comments turebe ko hari story nyinshi twogenda turebe. Nzababwira story imwe y'umujamu umwe bamuteze agapapuro nyine karimo ifaranga nyine nyazo, ariko ifaranga za fake. Naho ni tactique y'abajura kugira ngo bagutege ayo mafaranga, nuje kuyatora ubundi wabo yama kwita umujura, banakwica bakwaka amatelefone bakubwire kugira ngo tutamiriza ko uri umujura, duhereze ibyo ufite. Umujamu yatanze laptop, atanga ifaranga, atanga na telefone kugira ngo badasakuza gusa bari umujura. Niba uzi ikintu ntabwo bivuze ngo ugende ugambulinge n'amayisha y'abandi bantu. Imagine abantu 304 bose barapfuye uwo munsi. Sorry to Russia uwo munsi yabuze abantu. Harimo abantu bari bavuye muri Yekaterinburg bagiye muri Grozny, so uwo munsi barapfuye. So very sorry. Yeah, thank you. That was the story for today, man. See you in the next episode. Poderoso Dios, isobanurwa n'Imana inyembaraga. See you. Peace.